mapol ko chan chika time e wiloboni don pa wa ni Uganda ke kan ento e lo mapol ditwan wa berka wenye kwena lo ange mapol ma timpa jo magini ngeo ni gen kibedo jo pachatan ento gen ki mole ni gen bedo tikaloba kichika vole jo mapol ditwan meno bedo gina choya badon chika chope piani ya gire pingi noni chwin mi bwala pi bini lo mane ma po gin maji ati gigin apechi ati o maru ngaya ju mokene ma chala wanu yeo dongo min unu nge matatu twanli en gwe jem ini macha bino ni chatan chika teme ki yone du chu me ruendo tiano kaloba donga chimi ro wai ne bore ni we in a walki kombola macha tan ko be chana che atimone tutwa lonka ineno makemo lokatao machi timene umere kwere peo ko chana chi ko padana mapol tutwal tuo peo me cente kat paken ruin pali manochi biachara yenyo tich kwaeje mapol makubichane ko padana piti ko mayot dano long chi ture yo duchu ni mergin ki non yo maro yape don yo ma yape ne pege paro kono bero yo palo ba onyo bero yo pachatan gen madano par ene yeni yo mero yape don uno miro nge ibuk mage choya man John mokwa ke Bible John chuar ne angwen ke inenano chienge a eri ya chiel ma waya wa matatu twan ilemon waji beloved do not believe every spirit but test the spirit whether they are of God because many false prophets have gone into the world iwane in ngat maloba mari hallelujah umir in pe ye twin dichu ma wani en a ke barloba tem gi wen dichu pian ku ilo ne malogoba dongo donya wa lobo ino ajwa ko be chan pe metane ke luong en ajwaka dongo la nyinga wen prophet no gidwong mi ada dano me akom kareni ane jana chero gulu don gidwong mo ko ni mama gidwong twal we kirun kan bene la kuri tim e no chia mete don ko be chai no le jak ben don ki chero we radio ka tito jak kid magen kitimo kitichi kwere inano jak don chika tujo jiri ne radio lok ine lu winwa lok e winye be met jo mapol ko be jalo yeo por wa ke kom yeoge don wa chi ruwen wa kapo ye wa wa inone jem ino mara twalo jumo kan ko marach don bible wa mater twani ne ini ene ye ibingeo ini yo be chunmo ake borlo ba twin tuchu matuje ne Kristo ene yo be ruot wa ma eno bieno ikit padano amen en ye bere chuny machi ati donc bible bene way mater to ale chuny mai ken matuju ni Kristo po bedo ngat mo bieno ikit mi kom padano en po bedo dano ma ye kom do bada en o bedo ngat me do antichrist ngat ma pi ye kom Kristo yeju now ko bere chani noni wakelo kwai fony ba pat mai noni fony ini pi bejo inoni lukwari gilu nebi ko be janen ki chao kelo gin mugu mapol kare maki choy bible ento ki chiti keri yo mapebe kona anointing water ko be janen chinga timendo nana we kon lo ki choy kodi inoni ko jem indo kristaya mapol ki che yaoge inoni chero lim la kwatken o mere chul cente inano lo kristaya pichiga no lok melare dano chika no ayaka ye kogi do alege wuni o yab wangu o gwage ka kare ka nicha makumeno gilo kwere makumeno jo magi twenyo lokalo ba beda wiya o gwage don gino wego dano ki chika bolge pien dan pe kwano bible don ni na matin mak cha kwano bible we kangat mo biro ka tiro lokalo ba bore we lokalo ba be machalo ngolo ko bore we nge ka lo lokada unyo pichi lokada donc kwe dara mapol idine ki romo ruko chalo ngat ma ye kom luba romo lokne ene be Lokwat ma be ni bible chien
Roma lok ni lok lep tang ko bericha ini dano ko becha ko donye dong ikid yo metimo biashara inoni biashara ko becha no me kanica dong ko mi karne tich me chalo bela kwat peter ino ru chut mu ma leng tutwal nano ma bible chi tao para ba mo baba shaba katara ba kubrika dia ko becha no kadon lo are det lo kristan me no kom karne dong wigi ben pa ngeo dong chot in la kwat ko do wa go mu kum kar ha bino tuji la kel go nebe mu ha pe ame chena na che ko ni ale de pe ame chena ge che ko ba dan ento po be neba be po be nebi tiyo nun ki wiye e yo me no cente e we de yaro na chi wa gufa ma ka je ma ko mino ni lu nebi ma lu go ba donc wa ay lo mare donc ko ya wa kanu ye ge bene mo kana bene ubero mero nyobela mero gwake don achi waje borni kape gwake bebela cente twal bore wa won yape amen wa winyo je mapol twal machi atime e wilobo ene mwana wicha den meno e yo mapol matak twal la cho moni mo bino ana neno eno ko abia o choten nyiri ni chala po bela tikalo ba nyiri wa gika bere mwa po me ada atano ai said me pa kwat kacha karma nyiru bino ubi tit gum town kanye we en ki kerena kela chi ngat me chi mero ni kwat me le kwone ti nyiri tigi na chot nyiro kwanyo gemelo ni karatach me kwanne ni en bela kwat furi en ti o kwana ti en de chi la kwat en wore karata chi wa dano nge don ana nya chote nyiri chun kalo ba ti ta ni nyiri kara ubero la kwangara ubera jua ay kara nyiri ka chi kandul makwa iba ke kenyo don nyiri ubera ka ngat ma timotich ma ti ki nying lo ba me na ne chete me okachien e kan ma do nyiri o cher ka bere mo mano ki lo ene yene ka ma do tim na ke tim ni wa gla tamata unu wa ni ngato mi no na tame on pi besen kaya ene kwanyo ya kitian ngate ni utimo dier mugi style kinyo chila ko je mo be ka por kitian ngate ni tinge le chendo nyiru penyo lwak chente mo ni ngate mi no ka le mi ada tidong ngat ino gona chi wachni ngat ino penya chente tidong ana wachni pa wa bore pe ana chi o ngate kono chiro ana go chimbo nyira wa en la kwate nyiru chao kelo wie cha wa in gala ina jwa nyiru chao kelo wie yo moma pilare ke buar mo pilare chi minu gin mo wana neno ni ko be jana cha time don ana mi la kirla bol ini ni ino mere gwake nana we ka in pe ini ngeo lokalo ba ko be chane tingin ini robedo la kwate gange ke keni cha tiro lokalo ba bodo tino nigi bodo oni gan nano wa ini baking age mane pien kar eno pe yotba do kristal wara wa gwae goba ini ni bitio wa wen nano we inyin yo mitiu cente chano kero kwa ba dano chitiji wigi ana be la kwa tino yab kan yemon ke eni dano pong yo mitiu cente nano wa gwae cheno jemne po mar be twala ana foiba